Mama. Mama. Mati. Okay, Nda mukira wawe utemwinda anano bagwenda Sano ne mama. Kubiriza bwe. Niki? Ego tashekana no mu. Uzi twagiye gukora tipi ya gutata turataha. Eko mama. Ariko mama tuvuga. Mama. Nakunda kugenda kuba. Igihe mama. Ubu ndakuze. Cyangwa cyo kandi hantu, kubizandi hantu. Cyo abandi hantu nshobora kwigeza nanjye. Mama. Ngoma ndakwaza ariko ndakufagije no munsi. Action. Ndakufagije no munsi. Cyangwa ejo. Namane kwa imisi myinshi. Ariko mama ndumva kumenga ndiko ndarengegwa aho bigeze. Mama ngishi nama nakubagije ko ducerekeye papa kora mukintu kinshi papa. Mama nimba papa atahari arafise imva yiwo mwamuhanze ugenda ukanyira ati imva papa wawe ngiye nimba hari naho kambara ati papa wiyari siyo gushikayo ukambira nkagenda kunyironderera nta n'umunsi n'umwe wamana ifoto yiwe nta n'amazina yiwe urambwiye. Mama ndakeneye kubona papa, ndakeneye kumenya papa yasa gute, ndakeneye kumenya papa ninde. Mama ndazi navutse ugite n'inkende canke sinavutse nka Yesu avutse kuri barata mugabo afite. Ndazi papa arahari, yarapfuye yarasa amazina, yaratsakomoka, yarapfuye mwaramuhanje zongera yereka imva. Mama ndakeneye kubona papa, ndakeneye kubona papa. Ariko mwana nje ndakubaza, ni iki wamburanye ngaha? Hari icyo nagukorera? Ishuka nese nakiguha sinamera nkita ku rutare nkabigukorera kubera iki wamushaka kumbabaza misi yose. Je narakubwiye sinkeneye kumbaza ibyaso misi yose, ndagusabye mbabarire. Nimbona bikenewe ko ndabikubwira nzobikubwira mu mwanya ntanyishuka, kandi ntahora urabizi ko uri umwana wanje ndagukunda. Rero sinshaka ko wambaza icyo kibazo misi yose. Umunsi numvise mu mutwe nkeneye kubikubwira nzobikubwira. Mama kandi unyubahirize. Mama nikesho mumbariyo ego minacumburana ndunda kuburana, ariko mama ndakeneye kubona papa, ndakeneye kubona papa. Mwana uriko uragerageza kunshumika ku mutima kubona ko uje kubatisha kuba naragutwaye amezi 9 ndakwikorera ndi umwe atakiriko kiramfasha, ndakuvyara ndakugeza aho gejeje uwe ata muntu mbona hafi yanjye ashobora kumfasha. Gute ukamuri kuranzana ikibazo misi yose kimpanika ku mutima? Ariko icyo kibazo sinakikubuje kukimbaza misi yose. Ariko nanjye singiyewe aho ndakeneye kubona papa. Ndibate papa yavuka zarabanga nirondere rero nta mwanya.
muri bashasha papa yemerewe kugenda kwiga y'imigasire ari bujumbura urazi nyene ijyayo international ndayigwara kuva nkise mwana ordinatere ibintu byo bubasha ya telefone ya iphone nako nongeza nyene ishure nzokwiga kiribuka abihojeje mavugo najeje yewe twahejeje ishure nashaka nikuza kuva kera narironse amufite amakuru niko ngana urindege namo kuvuga ngo ndanze nzagukanaye nsanga hari ubwabige hajya kwinyuze ugenda none ugenda njyanje kwiga wazishe ngiye kwiga bahejeje bakaba barungika hanze none uzosanga nabaze kuronka amafaranga niyo mwavuze iby'iwanyu iby'iwanjye nibanga gusa muzobibona iby'iwanjye icyo bita soke izoba isoka iyo yoyo izoba ari soke iwawe n'umutima wawe kubitubwira rero tubwiye iki ahubwo vuga vuga yawe ibyo papa yakwemereye ni soke iyo soka dasohora nayo unaniwe ubize wereka ago uzobibona ariko nigosanga ndagutanzeyo urangaye tuze n'urutaro awa nagira n'urutaro narahaza umuzosanga abanye naho ngwaro nta muzare y'indi akomandani atamasoke niko muramari ikintu cyose bamuvuga soke soke ibyo itangazo ryo muri yesu kandi cyabujije umukene kwiyahura no kwizera Dio haguruka ngira nkubure mbuga sindagutumurira Dio haguruka ngaho nkubure mbuga sindagutumurira ndaye kuri mu bibazo mama nkeneye kubona papa kuko nimba yapfuye unyereke imva yiwe wongere unyereke aho yavuka n'ab'iwabo ariko mwana wanje ushaka nzokubwira kugeza ryari urashaka nzokubwira kugeza ryari umaze kukikubuza icyo kibazo kenshi ndagukumbuye ko tuganira none ndagukumbura ni nkumbuye ko tuba turayaba neza ndakubaza naho ubuye ko tugana ko dukunda n'ubu bishitse tugaterana inda kweme none wowe hamanitse icyo umuntu ukunda amajeki nanda guhamagara ngaha urabona iyo umuntu arimwe agatera imbuto ko zikura hama zikavamo ivyamwa
ushatse kuvuga umuntu yateye ibyamwa ayimbura nk'iyo myumbati cyane bimeze gutya urabona dufate nk'ubu uye urateye umucungo hazi ko utangura ugako imiti igatotara hama kigakura mu nyuma kigashamika hama hakagenda kw'amashurwe mu nyuma hakaza k'ivyamwa esheri umurima twebwe twaba tumaze kurima mu gihugu cy'uburundi nowaye katamavuka twateye hateye ibicunga genda teye nta n'igitoki vise hakurya wumvaze kandi zimwe mara ndubaka hariya Amashuri wampaye nabi sibyo nashaka kuvuga nabizi ko nahise yigishije mu mugani kandi yatanga uburorero jewe ikintu nyamukuru nashaka kubwira nabizi ibyo twakoze je nawe nashaka ndakubwire ko vuba cyane bishobora kuvamo ibyamwe bishobora kuvamo amashurwe yacu agenda kubwira ko niyongera ndayawe uvuze ngo ako sagasuzuguro sakagari kuva dad umviriza kuva ryari di none ko twari twabipanze none tutabipanze rega sijya mbyara n'Imana ibyara none Imana ibyemeye ko umwana ajaye wumva ni kosa ry'iwanjye kumbe ngombe unije ndashobora kwemera n'umunsi n'umwe ni mu bandi wakijemo kandi rega wateye ahamera nibyo bwakumenye abantu Halo? Nimeze neza ndi Diane mama nagenda kumenyesha ko nabyaye sa umbwiye ngo nimenye sabura koze nta kibazo kubera uno munsi nino kandi nzoko mfisubira kuviriza ndagutelefone jewe nta n'ijwi ryanjye uzongera kumva ngo ndiko ndakurondera umwana nawe azobaho ko Imana ibishatse nzokora ibyo nshoboye byose kandi umwana wanjye sinzomuta mu barabara nzomurera